Eminantamba ngolesithathu la ku SABC 1 Mzansi for sure mbukeli mangibingelele kuphi na kuphi ubukele khona umhlathu wesimo sezulu wangalesi sikhathi kanti ke mbukeli uzoqaphethe endaweni esiphakeme lapha na ko Fred Ndali lokwamjalo endaweni esikhona lapha na ko Alexander Bay South African Weather Service bakhe bexoxe somlilo wamadlelo ngalolokho nalomoya nje ovunguzayo kulo lonke lihle silakhele obandayo ke nokho wasebusika uzobe usuqaphela ke kusasa lizoba lihle izulu enhla nasezantsi kwelihlakhule silakhele uqhubeke nje lo moya obandayo uvunguze kulo lonke lihlakhule silakhele bese niboza ngamafuku izulu endaweni esigudle ugu lapha na kwimpuma nkolo namba njalo uyofika kwizingxenye esikhona lapha na kwaZulu Natal obheke nje mbukethi ami kanjani amazinga akho kushisa njengoba ngikhuluma nawe nje emini yantambama mbukeli olapha yana eCape Town anguye u27 kanti ebe u31 makhona ko Fred Ndali 24 makhona lapha ko Springboks sofika lapha ko Alexander Bay ngo27 kwaZulu Natal anguye u23 nalapha na u26 emelo ehlile amazinga okushisa hamba nje sofika kombombela ngayilapha no19 no20 Gauteng lapho kuvunguza khona umoya obandayo wasebusika anguye u21 nalapha na u23 kokomane anguye lapha na u23 emakhanda samba nje sofika emthatha anguye u25 no26 kusihlwa mbukelo khona lapha kwaZulu Natal azobe nguye lapha na u3 nalapha na u14 qanda qops makhona lapha ko Bethlehem samba nje sofika lapha ko Bloemfontein mathathu ko DI kanti linye mawukhona lapha ngempela ko Osset Ndali zobusuqaphela ukuthi kusasa kwaZulu Natal azobe nguye lapha na u25 nalapha na u27 Peter Marisburg anguye u23 kanti uqaphele Gauteng anguye u20 no22 kanti mawukhona lapha eLimpopo azobe nguye lapha na u22 sofika lapha na u24 mahike samba nje sofika ko Vryburg ko Kimberley ko Bloemfontein azobe nguye lapha na u21 nalapha na u22 eCape Town azobe nguye u20 Vustile nguye lapha na u21 mina ngithini nonke emakhaya Nkosithela umusa.